abaherwe nka Cristiano Ronaldo, Mark Zuckerberg, Kylie Jenner, Jay-Z, Sylvester Stallone ndetse n'abandi ni amazina ya bamwe mu batunze imodoka z'ibikoko ndetse za mbere ku isi zigurwa akavagari k'amafaranga. Uyu mubumbe w'isi yacu dutuye ufite ubuso bungana na kilometero kare 510,072 maze hakaba hanyuramo imihanda itandukanye iri mu bihugu byo hirya no hino mu isi ushobora guteranyiriza hamwe yose igahwana n'uburebure bwa kilometero 36,000,000. Muri iyo mihanda yose hanyuramo ibinyabiziga byinshi by'amoko atandukanye, gusa imodoka zizengurukamo zigera kuri 1,500,000. Buri mwaka mu isi hose mu nganda zikorerwamo amamodoka hakorerwa imodoka zisaga 90,000,000. Igihugu gikora imodoka nyinshi ni igihugu cy'Ubushinwa. Mu by'ukuri nubwo atariho ziba zakorewe, mu mujyi wa Dubai cyangwa se Emirati nyine ya Dubai niho hambere ku isi imihanda yaho inyuramo imodoka zihenze cyane, kabone nubwo zaba ari imodoka za leta zirimo n'iza polisi. Ni hamwe ushobora gusanga imodoka ya polisi ishobora kugura amafaranga ageze kuri miliyoni y'amadolari. Mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru kwa Kim Jong Un, nicyo gihugu batunze imodoka nkeya cyane yuko n'umuturage usanzwe atemerewe gutunga imodoka na gato. Ubwo muri izo modoka zizenguruka mu murwa mukuru Pyongyang ndetse n'ahandi muri Korea y'Amajyaruguru ni imodoka za leta gusa ndetse n'iz'abayobozi bakuru muri guverinoma. Mu by'ukuri kubera yuko n'ubundi abantu ku isi batanganya mikoro, ni uzasanga nyine umuntu umwe afite imodoka igura 1,000 cy'amadolari, undi afite ihagaze 1,000,000 y'amadolari. Hakaba hari n'ubwo nyine niya make ya mbere ibaho adashobora no kuba yayitunga. Ubwo rero ntube watekereza yuko ku isi yose kuba hazenguruka mu mihanda imodoka zingana na 1,500,000, ubwo nyine ari z'abantu bangana batyo 1,500,000. Oya sibyo, ahubwo nyine kuba umuntu ari umuherwe bimuha uburenganzira bwo kuba yatunga imodoka umubare wose ashaka, kabone nubwo yaba atazigendamo. Ubwo urugero ni nk'umwami cyangwa se sultani w'igihugu cya Brunei, Hassanal Bolkiah ibn Omar Al Saifdian wa gatatu. Ubwe ku giti cye afite imodoka zigera ku 7,000 zihagaze agaciro ka miliyari 2 z'amadolari. Mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe amwe mu mamodoka ya mbere mu isi yahenze ari ku biciro byo hejuru. Gusa ntabwo uri bwumvemo amamodoka azwi nka Prado, amakamyo yikorera imizigo ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye, ahubwo turasangamo amamodoka y'abakire amwe agendamo abantu babiri gusa azwi nk'amavoiture. Gusa kuri uru rutonde rw'imodoka 10 za mbere zihenze mu isi ntabwo dusangamo izi ngizi nka Lamborghini Reventon ihagaze 2,2 n'igice z'amadolari y'Amerika, inatunzwe n'umwami wa Emirati ya Dubai Sheikh Mohammed Al Maktoum. Bugatti Veyron ya 1,000,000 n'igice z'amadolari y'Amerika itunzwe n'ibyamamare nka Drake, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger n'abandi. Ubwo kandi hakabamo na Ferrari SF90 XX ihagaze 1,000,000 y'amadolari y'Amerika na Mercedes Benz S-Class ihagaze 1,000,000 y'amadolari y'Amerika. Izo ngizo ntiziraza gusangwa muri uru rutonde, ariko nazo ni zimwe mu zihenze mu isi. Ni mu batunzi izi modoka za mbere zihenze mu isi uraza gusangamo abami bo mu kigobe cy'Abarabu. Nabo ni bamwe mu bakunda ibihenze cyane kuko n'ubundi amafaranga barayagwijije, kabone nubwo ari abantu badakunze kugarukwaho cyane mu baherwe mu isi, ariko barayafite kandi menshi cyane ndetse anaruta yabaherwe tuzi. Marvin ninjye nimba ari ubwa mbere duhuye kandi subscribe ndetse no kunzogera, maze byose bigiza bibera hano bijye basha kugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Muri Mutarama yo mu 1886 nibwo imodoka ya mbere yasohotse, isohowe n'uruganda ruzwi ku isi rwa Benz Patent Motors rwo mu gihugu cy'Ubudage na n'ubu ruzwi ku isi mu nganda za mbere zikora imodoka nziza. Ubwo iyo modoka ya mbere yasohokaga hari hakurikijwe igishushanyo cyakozwe n'umufaransa Nicolas Joseph igihe yiganaga igare ryakurwaga n'amafarashi, maze agashaka yuko haba irindi gare ariko rifite moteri bidasaba yuko kugira ngo rigende ryakurwa n'amafarashi. Gusa icyo gihe ubwo iyo modoka yasohokaga nta wari warigeze atekereza yuko mu gihe kizaza abantu bazajya bagura amamodoka bayaguza akavagari k'amafaranga. Gusa uyu munsi niko byagenze, hari umuntu ugura imodoka akayigura amafaranga menshi, nyamara hari undi hirya ku ruhande ushobora kuyarota agashidukira hejuru. Ku mwanya wa 10 Pagani Imora. Iyi modoka yasohotse ku itariki 14 Gashyantare mu mwaka wa 2020 isohowe n'uruganda Eminent Italian Automaker rw'Abataliyani. Ni imwe mu modoka z'ibitangaza zakozwe n'uruganda rw'Abataliyani, ikaba ifite moteri ya silindire 12 zizwi nka V12.
ni imwe mu modoka zishobora gufungurwa hejuru, zimwe zizwi nka decapotable. Ni imodoka bisi yisiganwa kubera yuko ivuduka kuko ifite ubushobozi bwo kugeza ku muvuduko w'ibirometero 350 mu isaha. Byiyongereho kandi Pagani Mora ifite uburemere bw'ibiro 1260. Pagani Mora irahenze cyane kubera yuko ishobora kugura $5,400,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugerageje kuyashyira mu manyarwanda ni miliyari 6,600,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 Bugatti Divo. Iyi modoka yakozwe inacuruzwa n'uruganda rwo mu Bufaransa ruzwiho gukora mu modoka meza avuduka rwitwa Bugatti Automobile. Iyi modoka Bugatti Divo ihabwa rino zina byaturutse ku mutwazi w'imodoka witwaga Albert Divo wasiganwaga mu irushanwa ryo gusiganwa ku mamodoka, akaba yaratwaraga imodoka ya Bugatti mu mwaka w'1920. ubwo mu gihe yasiganwaga yifashishije iyo modoka yatwaye irushanwa ryitwa Targa Florio Race. Kubera ko uyu Albert Divo yatwaraga ino modoka ya Bugatti akayifashisha yegukana irushanwa yakinaga agatwara icyo gikombe, yabaye nk'uwesheje ishema runo ruganda rwa Bugatti, maze nayimuhemba gukora imodoka yisora mu izina rye. Ubwo nibwo ku itariki 24 Kamena mu mwaka wa 2018 hasutse imodoka yamwitiriwe yitwa Bugatti Divo. Iyo modoka itwara abantu babiri, ifite uburemere bw'ibiro 1960. Ikiruseho kandi ishobora kwirukanka kugeza ku muvuduko w'ibirometero 380 mu isaha. Bugatti Divo ifite agaciro ka $5,800,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yashyize mu manyarwanda ni miliyari 7,100,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 bayita SP Automotive Chaos. Ni imodoka nyine ifite izina SP ikomokaho kuwa yishushanyije witwa Spiros Panopoulos ukomoka mu gihugu cy'Ubugereki. Uyu mugabo ushatse wanamwita SP mu kuyishushanya kuko n'ubundi yari asanzwe afite uruganda rukora mu modoka. Yese ajyanamo icyo gishushanyo, uruganda rutegura imodoka imeze nk'icyo gishushanyo yashushanyije. Ni imwe mu modoka za mbere zihuta cyane zakorewe mu gihugu cy'Ubugereki. Ikoranye moteri iremereye cyane ifite silinderi 10, bikaba bizwi nka V10. Ikindi izwiho kandi nayo ifite ubushobozi bwo kwirukanka kugeza ku muvuduko wa kilometero 380 mu isaha. SP Automotive Chaos yasutse ku itariki ya mbere Ugushyingo mu mwaka wa 2021. Ifite agaciro ka $6,400,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugerageje kuyashyira mu manyarwanda ni miliyari 7,900,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 Pagani Codalunga, nayo yakozwe n'uruganda rw'Abataliyani rwitwa Eminent Italian Automaker. Ifite uburemere bw'ibiro 1260. Ikaba ishobora kwirukanka kugeza ku muvuduko w'ibirometero 370 mu isaha. Uwayishushanyije ni Horacio Pagani ushinzwe n'ubundi ubushushanyi mu ruganda rwa Eminent Italian Automaker, ari narwo rwakoze ino modoka. Yashyizwe ahagaragara ku itariki 22 Kamena mu mwaka wa 2022. Pagani Codalunga ifite agaciro ka $7,400,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ugerageje kuyashyira mu manyarwanda ni miliyari 9,100,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Mark Zuckerberg, umwe mu baherwe bazwi mu isi ndetse akaba nyiri ikigo cya Meta, nawe yarebye muri miliyari 110 z'amadolari afite akuramo $7,400,000 agura ino modoka. Mark Zuckerberg nawe ni umwe mu bantu batunze iyi modoka ya Pagani Codalunga. Ku mwanya wa 6 Mercedes Maybach Exelero. Ni imodoka yakozwe n'uruganda rwa Mercedes German Multinational Automotive Corporation rwo mu gihugu cy'Ubudage ruzwiho gukora imodoka zizwi nka Benz. Ifite uburemere bungana n'ibiro 2,600. Ikaba ifite ubushobozi bwo kwirukanka kugeza ku birometero 350 mu isaha. Iyi modoka ya Mercedes Maybach Exelero yashyizwe ahagaragara mu mwaka wa 2004. Ikaba ifite agaciro ka $8,000,000 z'amadolari ya Amerika. Ubwo yashyize mu manyarwanda ni miliyari 9,800,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu bantu bakunze ino modoka akemera kuba yayigura dore ko kuyigondera ari ibintu byoroshye kuri we, ni umuhanzi w'icyamamare w'umuraperi Jay-Z. Afite akayabo ka miliyari 1,200,000 z'amadolari ya Amerika. Nawe rero Jay-Z atunze ino modoka ya Mercedes Maybach Exelero. Ku mwanya wa 5 Bugatti Saint-Dié. Nayo ni imodoka nziza yakozwe n'uruganda rw'Abafaransa rwa Bugatti Automotive Manufacturer. Nayo ni imwe mu modoka z'inyirukansi za mbere mu isi kubera yuko ifite ubushobozi bwo kugeza ku muvuduko wa kilometero 370 mu isaha. Ipima uburemere bw'ibiro 1,976.
ni imodoka bashushanyije barebeye ku gishushanyo cya Bugatti Divo, nayo n'ubundi y'uru ruganda rwa Bugatti Automotive Manufacturer. Ubwo mu kuyireberaho bahinduye ibintu bikeya maze bayongera n'ubushobozi ku buryo nyine ibyikora byose birenze iby'iya mbere, nubwo ariyo yarebeweho ishushanywa. Bugatti Centodieci ifite agaciro ka miliyoni 9 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yashyize mu manyarwanda Bugatti Centodieci ihagaze agaciro ka miliyari 11 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamwe mu byamamare bitunze Bugatti Centodieci harimo nka Cristiano Ronaldo ufite ubutunzi buri hagati ya miliyoni 500 na miliyoni 600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 4, Bugatti Chiron Profile ni izina ry'igifaransa ryahawe ino modoka n'ubundi ikorwa na rwa ruganda rw'abafaransa rwitwa Bugatti cyangwa se Bugatti Automobile. Iyi nayo ihabwa izina byaturutse ku witwaga Louis Chiron watwaraga n'ubundi imodoka ya Bugatti mu marushanwa mu myaka y'1930. Uwo Louis Chiron watwaraga ibihembo byinshi kuko yakandagiraga umuriro atwaye imodoka ya Bugatti. Maze nawe iki kigo cya Bugatti kibona yuko kigomba kuzakora imodoka yitirirwa izina rye kubera yuko nawe yabahesheje ishema. Bugatti Chiron ifite uburemere bw'ibiro 1996, ikaba ifite ubushobozi bwo kwirukanka ku muvuduko w'ibirometero 380 mu isaha. Bugatti Chiron Profile ifite agaciro ka miliyoni 10,800 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyashyize mu manyarwanda ni miliyari 13 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamwe mu bishimiye ino modoka bakaba bayigura harimo nka Kylie Jenner, umunyamideli ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sylvester Stallone uzwi nka Rambo mu mafilme nawe arayitunze, ndetse na Cristiano Ronaldo atunze iyi modoka nubwo atunze na yindi twagarutseho haruguru yitwa Bugatti Centodieci. Ku mwanya wa 3, Rolls-Royce Sweptail nayo ni imodoka ihenze cyane yakozwe n'uruganda rukora mu modoka rwa Rolls-Royce Motors rukorera mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni imodoka yakozwe itunganywa imyaka igera kuri 4 kugeza mu mwaka wa 2018 ubwo yashyirwaga ahagaragara. Izwiho kuba ifite inzugi ebyiri zizwi nka Swiss doors, inzugi nyine zo kwiyahura. Ubwo izo nzugi ziteye zite ni inzugi zifungurwa zijyanwa inyuma. Impamvu ziswe inzugi zo kwiyahura nuko ku modoka zo hambere zabaga zifite zino nzugi, iyo urugi rwafungukaga umuntu uri muri iyo modoka yahitaga arwana narwo ashaka kurufunga, ariko kubera yuko nyine rwasohotse rujya inyuma bikaba byateza n'impanuka ugasanga umuntu asigaye mu muhanda. Niyo mpamvu kuri ubu ngubu imodoka nyinshi zitagikorwa ngo zishyirweho inzugi zimeze zirya. Rolls-Royce Sweptail ifite agaciro ka miliyoni 12,800 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yashyize mu manyarwanda ni miliyari 15 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 2 ni imodoka ya Bugatti y'umukara, Bugatti La Voiture Noire niryo zina yahawe ryo mu rurimi rw'igifaransa. Nayo ni imodoka yakozwe n'uruganda rwo mu Bufaransa rwa Bugatti Automobile. Nayo ikaba ijya gusa neza na Bugatti Chiron ndetse na Bugatti Centodieci, ariko ikaba iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ubushobozi bwisumbuyeho. Gusa mu ngano, imiterere ndetse n'uburyo isubwayo neza ni nka Bugatti Chiron. Nayo nyine ikaba ifite ubushobozi bwo kwirukanka kugeza ku muvuduko w'ibirometero 380 mu isaha. Bugatti La Voiture Noire ifite agaciro ka miliyoni 18,700 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyashyize mu manyarwanda ni miliyari 23 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu bantu batunze Bugatti La Voiture Noire ni Emir cyangwa umwami wa Emirati ya Abu Dhabi, imwe mu zigize z'Abarabu. Akaba yitwa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ku mwanya wa mbere yitwa Rolls-Royce Bobtail, yakozwe n'uruganda Rolls-Royce Motorcars rwo mu gihugu cy'Ubwongereza, n'ubundi nka Rolls-Royce Sweptail. Niyo modoka ya mbere kugeza ubu ngubu ihenze mu isi yo mu bwoko bwa voiture. Ishyirwa ahagaragara hari mu mwaka wa 2021 ku itariki 27 Gicurasi. Ni imodoka ifite ubushobozi bwo gufunguka hejuru zimwe zitwa decapotable. Ikaba ifite imyanya ibiri, ifite ubushobozi bwo kwirukanka kugeza ku muvuduko wa kilometero 340 mu isaha. Rolls-Royce Bobtail ifite agaciro ka miliyoni 28 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyashyize mu manyarwanda ni miliyari 34 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngizi imodoka za mbere zihenze mu isi. Niba ufite ikindi ushaka ko twazaganiraho mu biganiro byacu bitaha, wabigaragaza muri comment.
tubifurije ubuzima bwiza, ibyishimo ndetse n'amafaranga.